Za Hrvatsku je 1,26. Malo da me to ne da spada se. 20 centi. Dajte, ne, dajte truci, ide Mikla, gotov. Lučka, stvarni Sofija Mohamed Nikovar, 44 Država vela interes, pa delovi imajo interes. Drugi pa. Ja sam dao dosti služba, ja sam Ja sam vide, tijepo me kakšno spol, a smo tebe se kako jedno najbolje samo dober. Polek, 12 noć. Sloboda, znaš ovdje ne treba reći da vozimo, niko se vozi, slikam, gdje se ne dikta, ja sam sam bilo. Cigle, Renzo, Monteiro, Radnič, so imel učenca, ker je trg sam naredil, ne bo elektrarno, on je aktivno super šport, če bi firmi teži dol delati, bi ti to so mače bilo. Moj kolega ima Citroen C4 električno. Gremo na trening februarja. I Hrvata, državna prvakinja širokog visino je postala Lana Petrina. Lana Petrina, 160 Sve pošto, kad je pike se nisam malo, ja sam držao. Ne se bezmiješam. Na državcu. Što je resite, imela? Druga pa končna. Što je resite? Gajmo što bi Benedikta ove tako Rekao da mora... Veliki vozi smo da daš za cirkus.
Znaš što je to 120 metara Sinja. na boju su bilo doma. Ima bacanja skupina manjših učestvovati na 300 metrov. Znači, prije ovo, imamo display mi piše Ipak mi ćemo najbolje 3 metrov, Mili Stavec, Amaja Varanja i Anika Zdej. znao da znači popraviti da Anika možete se pogostite iz početa svjetskega stadiona Podinite. Hvala. Tako je druga skupina, v ciljni ravnini še 60 metrov od cilja. Fantje, tako je pripravi Jaško Gršnja. Samo da ne prekidimo. Ja, 60 metrov. Druga skupina učenke stoji. Drugo mesto, Milan Konjic. Konjic. Milan. On je uro stavo! On je uro stavo! To ti pa še pričamo nekaj stavo da je... Filip Petkov. Filip Petkov. Drugo mesto. In varovanec Kristjan Kiftar. Ne moram praviti državni prvaki, ali kovanjem bomo bili sigurni. Kovanjem je biti na pravom se. Tamo su kljubili svi. A vedno sam čuo para. Kakva je 300? A putem tvojbi, jel? Ja, samo što nije išao. Već je išao. Ja, je već. Daj sam pritom. Imala je Dam te njega, prijegu. on ga onda za 400 knjige zajedno. Oni pa lopta. Bar malo vetar u njegu. Igra 300 metrov proti cilju.
To pa še ni. Okoli 14 zame še tekmo in so mi dali 12-11. Ali je pravo? Okoli 100-300 metrov. Vi ste sami pravili, da ste 200 metrov. Ja, Kazana je. Pa ti boš imel pogoje. Zapravo, pa ne so za mene. To so megalomanski pogoji za odločitev. Zapravo, a to je baš denar. Zapravo, ovo je takšen penos tabor. Ovo bi imeli biti takšen stadion, da je zboj osnovno šolo. Ti bi napravili 200 metrski pokoj. Pa še, za te tebe se naredili 100 stvari. No, to je nemre doješlo, jaz bom to delal, jaz hočem se dokončati. Zanj mi je prav dobro, da nisem nič posebej zraven. Vidi ga sem rok. Ne, jaz nisem kaj odgovarjam. Moj pot si prav. Ko je dao projektant zelenu luč? Sam Minkaliću je to bilo stačio, olimpijski komitet je bio, jer je tranzit. Po 300 metara nema smisla, nema smisla. Jer je to da samo stačio. Ajde, Bojan! Ajde, Bojan! Ajde! Evo, to je dobro. Ne vem, to Ajde, malo ga zbogujaj. Ovaj šanja da dobijete salto. Samo da ga Koliko je što prvi? Koji skaru bi ti boja? Lani je bilo 20 mjeseca. Se mi zdi 43, tako nekje. Peta pruga, zdaj gledajte petu prugu, zato je skupine, kada ne sve Na prvi progi Jure Kapša. Najhitrejši nekaj metrov od cilja.
Kiedy zrobimy chodnie szeroki skupin, której najtrudniejsze. A to jest decyzja Romino. Ale teraz za mało spróbuje. Wiem Andrzej. Dobry, to musimy po kilka sekundek i Pazura 8:30. Около за друго успешни старт, 60 метров, najśrodzinki, wielki finale. Treći krogi, nešto žalostno malo, Tim Dačević iz prve planšove iz Muške Sobote, svidak 80. Ovo, kada je se bilo malo izletili. Dačević Magovanec, svidak 80. Tretje mesto in bronasta kolajna Denis Pavrilov. Osnovna šola Hika Smrekarja, 177 cm danes. Drugo mesto, srebrna kolajna Naj Tomić. Osnovna šola Krško, 180 cm. In zmagovalec, zlata kolajna Domen Šoga Prah. Osnovna šola Podbočje, rezultat 180 cm. Na četvrti krog je poiščena skandalko Julija Prijanić. Osnovna šola Gorice, 7:84. Julija Prijanić, 7:84 tudi zmagovalka Kanisane, 7:88, Medaper, 7:92. So najboljša 3 dekleta v finalu tega. Tako je zapravo uspešni štart 60 metrov samošolčencev Hitler in na drugi 4 imamo zmagovalcev. Tega noži, osnovna šola Brinje, 7:32 do 5, kar minus 4,3 metra na sekundo. Črtil in štart. Pazimo na krogo. Štartali so namreč mlajši učenci v teku na 600 metrov. Tudi za njih velja enako do cilja in še en krog. Pa pogledamo torej, kdo je vajeti prevzel v svoje roke in noge. Številko 14 je to Žak Šratek iz osnovne šole Vojni. S drugim rezultatom je prišel na današnje finalno tekmovanje Žan Škratek, torej enak 39, 54 na področnem tekmovanju.
Žan si poskušal priteči vsaj nekaj metrov prednosti pred ostalimi. Ta prednost se zdaj zmanjša približno 5 metrov, 6 metrov, vendar nič ni odločenega v teku na 600 metrov. Zagotovo od zadaj razmišljajo fantje drugače. Že so se približali Žanu tam, 3 je sedaj v borbi za čim boljši rezultat, za čim boljše mesto. Nekaj smole tam. Upajmo, da je vse v redu. Visoka uvrstitev je šla po zlu. Takole še zadnji del v ciljno ravnino prihajajo fantje v tem trenutku. Zaradi pasta tam seveda precejšnja luknja med prvim in drugim. 414 Žan Škratek, torej pa potem še v ozadju vročen boj za drugo in tretjo pozicijo. Številko 11, mislim, da na drugem mestu Tilen Praznik. Škoda, da resnično nismo videli tiste, kar se je povedalo tam še na 200 metrih od cilja, padec 2 tekmovalcev in tako je bilo vsega konec za omenjena dva.